Auto smo zagrijali i krećemo u našu pustolovinu. Krenuli smo, idemo iz ovog grada Paji. 2 depa. Ušli smo s ove glavne na tu cesticu gdje bi kasnije trebao ići off. Sad još asfaltirano. Pa započnimo prvu trku. Okay.ครับผม Thank you. Pitali smo za put. Šta smo nam objasnili? In the room now ไปขอไอ้คอนาวคอเขาเรียกอะไรนะ กินวอเป็น New Year ของผีลูกวันนี้โอเคกิน Ne znam na koji jezik priča, tako da ću ja snimiti aute. Gledam, smo u nekom selu malom. Zanimljivo, eto, valjda smo na dobrom putu za taj off. Let's go. Lagano je počeo pravi off, evo tu sam stavio bez veze neki pin gore na tek toliko na cestu, jel? Na 6 km, kaže sat vremena ono. Sat vremena 5 minuta sljedećih 6 km. Stajao sam kao da sam kao motor, vidjet ćemo moći proći. Istražujemo, tu nema ni ceste, ni puta, tako reći. Pogledajte. Opala. Da. Ovdje ne možemo dolje, ja mislim. Ovdje je potok. Čekajte da vidimo. Ovdje je potok, evo to. Ovdje ni ne možemo. Da. Vjerojatno ovdje ne možemo dalje.
ćemo morat natrag, što? Mislim možemo, ali ne znam di sad vodi. Možda bi mogli. Gledajte, guštera, zmija, svega. Pogledajte meni čem sam ovim novima. Po podu je doslovno svašta. Mislim da... Ma da. Ne možemo više s autom ovo. Moramo se okrenuti. Da, idemo natrag. Ovo nigdje ne vodi. Pogledajte di smo. Stvarno ovo nigdje ne vodi, šteta. Počelo je lijepo, baš je počelo praga neko prod baš za Defendera. Ovaj zadnjih, ne znam, 500 metara i eto. Da, vraćamo se gore. Ne postoji više ta staza. Nema veze, evo idemo natrag lagano i dalje. Jako mi je vruće ovdje u autu, znojim se užasno, baš bez klime, ovo nije normalno. Baš se kuham, ljudi moji. Mišo isto jadan od njega. Već sam ovo ovako otvorio malo za te prašine i toga. Malo ćemo sad otvoriti, čekaj. Sad ćemo ti Mišo malo otvoriti. Pala mi je opet dashcam. Za vikend se ne bio, ali ne pala. Ajde, sad ovo ćemo otvoriti. It's getting a little bit hot, is it? Yeah. No, it's not. Temperature is good. But I need to check water. Level of water. Ah, yes. Misha! It's good? Yeah. Nice! Hot. Daj pogledajte ovo tamo. Šta sam naletio. Misha, until you get stormed. Misha, they are big dogs. From the Chinese town or just like the next town? Chinese town is far away, I think. Oh no. Došli smo u lijepi predio. Samo farme, brda, asfalt. Ja, kako je lijepo je ovdje. Malo odmora kod ove rijeke i ovog super mosta. Yeah, okay.
Kaže da su mu kočnice vruće, ide staviti kao malo kotače u vodu. Misha. Ali u vodu neće. Hello, little doggy. Evo, odlučujemo ovdje, ljudi, di ćemo, pošto smo se malo preračunali, imamo 28 sati ovim putem do tog kineskog grada gdje smo htjeli, tako da vidjet ćemo sad di ćemo. Cool down. Miša je naša prijatelja. Prvi put da se okrećem u potoku, to ćemo doživjeti. Mission friend. Domaća ekipa. I jaki defender. Da, evo, vraćamo se opet u Paj. Pametnija je to opcija, pošto ko zna koliko nam treba preko brda do tog kineskog sela gdje mislimo ići sutra. To ćemo se još snimiti isto. I eto, vraćamo se u Paj, nešto pojest, pa ćemo možda ili tamo spavati ili ćemo spavati za sat, dva poslije Paja. To je to, evo, neka on sad malo vodi. Da vidite. Jako dobar defender, iskreno, baš je sve složeno, onak sve super. Tolika razlika između mog auta i njegovog. Mislim, tolika razlika. Je, tolika razlika, zbog tog šatora gore što se diže, zbog unutra, sve je lijepo složeno, a ne ko ja, klošar. Ali ajde, bolje mi potrošiti na ovo tu, ljudi, na ovo tu. Can't climb up out of the crevasse, his only option is to go down. Bye bye. Evo, izašli smo iz nekog... Ovo je bio nacionalni park, ljudi, eto. Za 18 minuta smo napravili. Paju. Ovo super mjesto, sad ovaj zadnji dio vožnice kroz šumu, ali niz brdo, lagano sam ga gađo zavoje da kočnice čuvam, vjerujte mi, svega je bilo. Uspjeli smo! Došli smo u Paj natrag, da vidimo drugog vozača kako se osjeća, je mu dobar dan bio. Gledajte aute. We did it, huh? We made it! Good time, let's go! Tako da smo se vratili spavat na isto mjesto. Pojeli smo nešto od igra, na istom starom mjestu, u jednom lokalnom restoranu gdje uvijek jedem. I evo nas tu, sad gledam, sam na ravnom nekom. Sam drugčije bio. Moram još naprijed.
Tu ćemo prospavati, sutra idemo dalje. Nego dajte gledajte ovo. Puf. Sve mi odavdje ulazi ono ispod vrata. Gledajte ovo. Ajoj. Sad ja sam ovo zavjesu. Jo, vidi ovo. Kako se to praši, gledaj ovo. Vidi ovo. Znači... Prašina, ono mi je najgona ikad. Joj, sve mi je. Traže sve na pranje lagano. Šta je najbolje, imam tu veš mašinu. Ima tu i tuši veš mašina na novčiće. Mogao bi onda posteljenu sastaviti, prati sve. Pa kad ću oprat auto sad. Moram ga oprat danas sutra. Dobro jutro sa istoga mjesta. Ponovno. Sinoć nam je kiša pala. Sve mi je sad ovo mokro. Da stavimo auto. Idemo danas hit the road do kineskog sela. 3 sata vožnje. Kiša iz vedra neba kak vele. Vidimo se on the road. Vidite ko nam nosi hranu. Čisti lutalicu. O? Kapunka. He's a dirty boy. Wow. Bježi. Had enough. He ran away from you. No, I know. I just tried to help him. Kao što vidimo, fino smo popapali. Čeka nas još 2 sata vožnje do Chinese Town. To je nešto na jezeru, onako s čamcima i to, sad ne znamo ćemo ići, navodno bi trebalo u 6 ujutro to ići, da je onako maglica iznad vode. A vidjet ćemo sve kad dođemo tamo kako to izgledi. Malo smo fulali put, evo nas tamo za 10 minuta. Ovdje je drugčija vremenska zona, vidim da je pola sata razlike nego dolje u, ne znam, Bangkoku. Evo, za 10 minuta ljudi, ono, bila je uzbrdica grda, tu sam kombinirao da mi temperaturu ne diže previše, ono, svega je bilo u zadnjih, ne znam, 15 minuta, 20. Gledajte, sad, ajmo reći, dobra, lagana izbrdica, ali dolje sam došao uzbrdo, ne znam gdje su oni iza, isto negdje, ko zna gdje su, ono. Mislim, tu su, vidim ih tu i tamo, ali nismo lagano idu uzbrdo. Uspjeli smo. Došli smo, ovdje gnjovo pada. Došli smo, evo, Kinezi transvestiti, smješkaju se. Pogledajte iza mene, nebitno je ovo. Pogledajte o čemu mi pričamo. Da, pogledajte kućice, bam. Lijepo. Brat bratu lijepo. Idemo se ne sjest, popit neki smoothie ili nešto, ovo nije humano više, jel? A? Nice! So cool. Pogledajte mu majicu, Campbell Trophy. Oh yeah. Oh yeah. Land Rover. Really nice. Misha, want to go outside? Yeah. It's hot, Misho. Sure. You did good, buddy. Kinesko selo. He just runs away. Idemo do granice sa Mijanmarom. To će biti zanimljivo, navodno će nas pustiti, možda napravimo sliku da uđemo kao unutra, to je fora. Da ih lijepo pitamo. Ne s autima, na jednom mjestu možemo s autima, bar ovi domaći laze, Tajlanđani sa domaćim registracijama, ali to je full dolje na južnije, ne znam, 5-6 sati.
možda odem ja solo probat, ali tek da ću me pustiti s mojim. Doslovno se vodiš cijeli krug po Mijanmaru. Ali idemo sad probat bar neku sliku baciti, malo ući prošetat se. Nekaj vodom bez glave. Selo. Ljudi, ulaz prema granici iskreno. Mislim granici, zatvorena je granica. Tako da, lova mi put, jel? Evo je. Evo ispred nas. We are here. Yes. We are on the border. Oh, Thank you. you go first. I'll get camera. Evo, puštaju nas. Wow. Mijanmar, ljudi moji, glavom i bradom, je. Evo nas, glavom i bradom. Oh, maybe stand up. Evo, puštamo sutra da malo uđemo, vidimo Mijanmar. Tu ne smijemo ući, tamo je ljepote Mijanmara. Super. To ne pušta nas dalje. Eto, primili su nas unutra, poslikali se, kaže ne možete dolje hodat. Htjeli smo dolje, ali dobro. Evo vidim. Oh wow. Army. Hey. Uh-huh. Wow, army. Man army, And yeah. the patch. This is the patch, yeah. Wow. Mm. So cool. Very, very cool. Thank you so much for showing us. Tako. Pogledajte šiljke na ovim bambusovim. To je bila mijanmarska strana, a sad idemo na tajlandsku kao. Tu je kroz ovu šumu desno, idemo kod njih vidjeti kako to izgleda. To bi trebalo biti ovdje, evo možda iza ovog ugla, doslovno iza zavoja. Sad ćemo vidjeti. Po Google Maps sam doslovno u Mijanmaru, evo pogledajte. Znači gdje je crta. Ali evo je, ipak je tu grana. Ne daju više. Gasit ćemo tu auto. Da provjerimo i to. Da vidimo šta oni kažu.
Hello. Can we walk? No? Ok. Evo, kaže da ne možemo ući, ne daju nam, kaže, ništa. Od bambusa šiljke su stavili ljudi, sve je tu homemade, ono. Tu ne možemo ući, evo kažemo. Čovjeka, gore im je kućica. We cannot enter here. Tamo im je, evo. Imaju sigurno lijepi pogled, šta drugo reći. Restricted area. Ljudi, pozdrav s putovanja oko svijeta. Evo, danas sam baš 200 dana na putovanju, već. Ili možda tek. Ajde, tek, rećemo tek. Na zanimljivoj smo lokaciji, pošto ovo vam je granica sa Mijanmarom. Pogledajte, ne puštaju nas unutra. Tu sam s još jednim defenderom iz Australije. Ne puštaju nas unutra da prođemo, ali nema veze, ovim putem vam želim predstaviti novog sponzora, ljudi, mojeg novog starog sponzora, a to je Exploration Thrill. Stranica fokusirana na outdoor opremu i adventure travel gear s naglaskom na nomadski turizam i outdoor. Znači, odite na njihovu web stranicu, pogledajte stvari i normalno zapratite im stranicu na Facebooku i na Instagramu. A mi se vidimo u daljim pustolovinama. Ja i Mišo vas pozdravljamo. To je to, pozdravljamo Mijanmar za ovaj put, kad ćemo doći tamo. Sad su mi baš rekli Australci da je ovo kao pobunjenička grupa, znači kao to su valjda, koliko sam ja rekao, možda Kinezi ili ko već, su na ovom dijelu Mijanmara. Ta vojska s kojoj smo se slikali, taj slik s kalašem. Eto, idemo, oni idu dalje, a idem dalje, s njima ću se pozdraviti, eto, posnimamo im još uskoro. Relativno je malo to jezero, ja sam očekivao više od ovog gradića, mislim veće jezero, malo više toga. A sve su apartmani za rentanje, hoteli i to, i sve je turističko napucano. Uglavnom, ovo je prije ove kao ceste dok nisu probili cestu, ovo je bilo jako teško za doći. Sada dolje isto ovom cestom, pogledajte kako izgleda to zavoj. Uzborice Vela Grda, barem izbrda, ali onda kočnice jebem, jel? Nikad nije dobro, uglavnom. Odlaze Australci, evo, tu se... Safe travels! Safe travel! Tu se pozdravljamo i svako svojim putem ide. Ja ostajem nešto pojest, ne mogu više. See you in Africa, je? Kada vidjet ćemo s Africi. Oni idu dalje, Bliski istok, Europa, onda vjerojatno prema Africi. Eto, ja i Miš idemo svojim putem. Jako je vruće ovdje, ne mogu izdržati. I gotovi smo i s ovom epizodom. Eto, ako vam se svidjelo, komentirajte, lajkajte i zapratite kanal ako već niste. Vidimo se u sljedećoj epizodi. U sljedećoj epizodi vas čeka most na rijeci Kvaj. Pozdrav!